Om Swastiastu. Ida dane sanek wanyang titiang. Nyiring sareng-sareng ngaturang puja pangastuti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Saanto kan anto kerteu bareng nugraha ide. Iraga sareng sami prasida kacundo ring galahi mangkin. Rikalane puniki titiang pacang ngaturang dharma wacana inde tetujuan mabusana adat yeneng ngeranjing kepura. Ide dane sane wanyang titiang kaping pisan iraga sareng sami patut kuning punapi pura punika. Kruna pura ngawit saking basa Sansekerta. Sane tegasipun benteng. Pura inggih punika genah suci umat Hindu nglaksanayang swadharma maagama sekadi ngaturang bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Prabawan ide dane tur atmesida dewata utawi atma suci kawitan. Kegunaan pura inggih punika sekadi genah kaanggen membakti ring ide Sang Hyang Widiwasa. Tur ngekahang keterampilan teknis. Pinekadi keterampilan mebanten, menjajahitan, megambel, miwa sane lianan. Ide dane sane wanyang titiang napi ngawinang iraga sareng sami patut mubusana yeneng ngeranjing kapura. Busana inggih punika busana sane kaangge oleh krama bali nglaksanayang upacara adat lan agama. Iraga sareng sami patut nganggen busana adat yeneng ngeranjing kapura. Awinan busana adat punika karasayang rapi, becik, suci, tur patut kaanggen ngeranjing kapura oleh krama Hindu Bali. Yeneng iraga sareng sami nenten nganggen busana adat. Iraga sareng sami pacang karasayang kirang patut ngeranjing kapura oleh anak sane lianan. Awinan punika iraga sareng sami sekadi umat Hindu Bali sane bakti ring agama lan budaya Hindu Bali sepatutnya nih nganggen busana adat Bali sane kedas rapi lan suci. Tujuane nyaga etika busana tur nyaga mangda busana adat Bali tetap diles asri. Tiang nulis pangampura ring ide dane sareng sami dumugi winten pikenoh yane ring arsan sameton sami. Yeneng wenten ring atur titiang sani wenten manut ring arse sareng sami. Panguntet atur titiang sinap antuk paramesanti. Om Santi 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 Om.